Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu, ngari ino irageragia kuhituka ngari ingi muikorokoini uria uri itura-ini ria Farmers Corner, no iraguthana na ngari ingi na gutemwerekera. Ni kama ilikuwa inatembea barabara mzima. Mtu mwingine wa Probox alikuwa anatoka kutoka chini, akakuja wakati aliona hao wanatembea barabara mzima, yani akaona hawezi kuja hii route nyingine, akasema maybe wanaweza fika wakapotezana kiasi. Andu atatu aria marerikana marakuitwo ngari-ini ino makiuma mathiko mwena wa Nazareth marakuire hau nake ndereba wa ngari iyo ingi iraguthanire akihanyukio thibitari kwamukira urigitani wa naihenya. Matigari ma ngari ici makururetio na gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Tigoni, guku kamanda wa traffic wa Tigoni George Osongo akioria matereba gukorwo na umenyereri hindi iria maratwarithia ngari. Madereva waweza kutumia hiyo barabara na kwa uangalifu. Kupoteza familia watu tatu ni kitu ya ajabu sana, lakini tunajaribu sana kuelimisha waweza kuwa na uangalifu kwa barabara. Ihinda-ini riu aikari marahoya ruhonge rwa guthurima barabara rwa Kenha gwikira bumps muikoroko-ini uyu undu umwe na maruri ma barabara niguo guteithiriria kunyihia mitino gicigirira-ini giki. Barabara kuma no muikoroko barabara no igoro na bump tarite gutengera akobata na guikoroko ciambe nyihio speed na side board no gicike tolwale una ka muikoroko kana hena kona kana hena junction yote lazima ziwekwe. Miri ya atatu aya itwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa Nazareth riri borithi mambikite uthuthuria wegemaine na mutino ucio. Handu-ini ha Inoro TV kuma Nazareth kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.